ubulisa abantu hey ajabula ne hayibo ndlondlo ngithola umshado makhosini mahleke Nkosi yami awungitshele lo umgijana lento eyenzeka la okwamukela ithwasa ayithi besiphahlile sithi lamadlozi angaphinda sihlolele yazi manje kumele sithini masiphahle sithi sicela amathwasa aneswathola oy nazo-ke yayibona ngiyibonile mina lento njalo masithi sisafuna thokozani bogogo nabomkhulu nabomahlade nanabomanzini sicela ningaphinde nisilethele amathwasa nisikhetile yalizwa manena nakuphikisa le dlozi hayibo ke manje samkela abafana like abonakopa abathwase nini guys bona umfana Like- uyi-1 hayi mina ngithe mina shema mina ngafuni bafana right mina nyabusisi bafana next mina as umbhemu umanzini ngicela Nkosi yami idlozi lingusise ngabafana manje hayi ngabafazi I'm sure yazi babhemu bami amathwasa ami I'm sure ay-18 abafazi abomama abadala nabancane I'm tired hle ngicela nje idlozi nje lishaye ngabobhudi nje abayi4 hayibo awukhathela wena ukapa inkuni kanti ukapa inkuni right now angisindwa ulutho muzi dad manager anginganiksi ngisindayo yo right abafana yo like not long ago guys besiphahlile nomahleke yazi like si grand I love my kids abaqeda ukuthwasa manje I love them so much abathwase kudala ngiyabathanda bonke abantwana bami abona kopa abomahlele emanzini abomahlathini abonkanyamba unkamba angimcounta as umfana because unkamba uanti abantwana bami Nkosi yami uanti you know yewona muntu so nje akupheli babhemi akupheli kodwa nikhumbule ni 26 September sinama free river cleansings but ngifuna ukwenza i-video specifically for that so manje asiyangana kamaweni mahlaki Nkosi yami amaweni uzosikwatela hawu Nkosi yami so peace out